Kardom kadu koi phanta la si pini la so video long mang kenang litum phan Gmail ma de Google account bu pu di ko son si account Kaselam nang ji ma hala so puthak sinang litum phan ni la so video long nang than pachini ponik pola sinang litum jong si li YouTube channel la kimilang pulu tang ni li YouTube channel fan subscribe ik danon so that ke wang ji next upcoming video notification si tamang nang litum long ponik po non ni li nang litum phan mobile home screen long dam ben sinang paklang project ko son sinang litum ta akimi Gmail ma de Google account si Kaselam unji ma hala so puthak sin non nang litum phan ni li mobile home screen long dam ben sinang paklang ponik po nang litum phana ke jo process sinang than pacheni ponik pola si ke chengsi nang litum play store je open nang pola ke badu mobile lang ta dolo so app bang nang litum open nang pola open ada pinang litum right side na tu Gmail ka login tang mate Gmail login ge option nang litum ladak theklong ponak ji ladak bere ra pinang litum la arrow sign edi ladak seno nang litum bere nang podak bere ra pinang litum isi option theklong podak add another account pola so option long sino nang litum bere nang ladak bere ra pinang litum long Google po option long po Google long sinang litum bere nang po temani litum non Google mate Gmail account si Kaselam ji upon Google long bere pinang litum mobile long log screen nang hang ik pola log screen banang litum pidun ing nang ponang litum mobile long log screen pilo plutang te checking information bang dak bang ik pon ke dak nang litum isi option theklong po create account po la ke chengsi long bang ke bere nang ne la create account pula second long sinang litum da bere nang po dak bere ra pilason hini option nang klang ji hedi nang litum la dak theklong ponik po for my personal use mate for work or my business nang litum jang si personal Google account jang si chingping tung blute la ke cheng option si bere nang po jang si nang litum kupini akam aphan jang si Google account selam ji mate semar ji pulutang de nang litum la second option si bere nang po na tum ke YouTube channel ka che open ji aphan mate kapre ka kam aphan si tame Google account Kaselam pon tum ta do pik hedi sinang litum second option si bere nang po non bang ke nili personal Gmail account mate Google account ko son si Kaselam nang ji mahala so pusakti na hala so puthak si non nang litum panang paklang ponik pola si non nang litum simply for my personal use option nang si bere nang po bere ta pila son option theklang po nang litum enter your name mane nang litum amethang amen bang dak si pi nang pola si for example nili men ke jonis polo la pan hamse lason bere nang po nang litum ta methang men la pen date of birth nang litum dak pi nang po nili example aphan dak date of birth pusida me chi pi ponik po la pen second option dak nang litum theklang po gender pula so option long bang kenang litum pin soloma mate arlo soloma hedi ladak penang litum che select ponik nang po so ladak bere ra pinang litum lason option theklang po female male rather not say customer nang litum jang si female bote female pusinang litum dak select ponik nang po non bang ke nili bang ke male apot dak male lang sin nili berik po la pen next lang berik po nang litum ta lason si berik nang po la pen litum amen pen edi ko son Gmail si Google long available long hedi ang ton si tame lason nang paklang ponik po non bang ke hini Gmail account bang ke available hedi nemen pen la si lason klang ik dat lo nang litum dat long tamu lason klang ik po la pen nang litum koson bang si aning ke dog manang litum che berik non che ber era pinang litum simply next long berik nang po la dak option theklong po nang litum la next long si non nang litum berik nang po dak bere da pilason option ma ipon nang litum strong password that means asap su sung chera sona password sinang litum hedi Google nang litum methang Google account aphan nang litum jipi nang ji la si non nili example aphan nang litum panang paklang po asi dak nili password jipi ke di asinang litum ta la son si dia sab su sung chera sona password jipi nang po detum hedi make ta tong nang po la pen numbers ta pidun nang po mate star mate hash la haisi ta me hedi nang litum pidun no hedi sab su password bang strong chat po la strong chat lo tang hedi la hacker atom ta men menang litum account Gmail account si ta menang hegun elo la si non nang litum simply next nang si bere nang po la next lang bere ra pila son option wang ik po nang litum phan nang litum kupia Gmail si hada ka select don ma di hala so Gmail si nang litum ja theklong ponik po la pen next option lang si non nang litum ta bere nang po dak bere ra pila son option nang po nang litum arum dam nang pa arum dam lo la arum si nang liponik po la I agree po option la dak si non nang litum bere nang po long pusi bere nang po dak bere ra pila son interface bang po bere ra pinang litum finally nang litum Google account bang che open igel jong si nang litum che theklong le dar plutang de nang litum la option lang damang po dak nang litum finally nang paklang ponik po la hello non het jong kachi open a Gmail account bang ke la si dak nang litum bere nang po dak nang litum theklong ponik po la dak accept po option do hedi nang aja ka tumlong la son option wang juri ti hedi Gmail ka login out asinang litum accept pulang si berik nang jipuano nang litum ta la son si Gmail account bang ke kachi open nang ji la so video penjong sinang litum asap so si tame akera long pon plutang te nang litum ta la so video share ignon share lo plutang te la non hejong kachar ligang tung mate kachini na ba tum si tame chini pola si la so video bang litum kadu kawe tuma phansi tame share than bachini ponik non la penili YouTube channel long jong sinang litum akki milang pulutang te nang litum YouTube channel la phansi tame subscribe ponik dano so that next ke bang ji upcoming a video notification si tame nang litum long ponik po kardo